येले बृहत बौद्ध सफु बोच्या जुगुदु युवक बौद्ध मण्डल नेपाल वाइएमबिया गोशाले बृहत सफु बोच्या इतित्वाले दुगु लोकप्रीति महाविहारे सोनु तक्क जुगुख वाइएमबिए या गोल्डन ट्रॉफी गोशाले जुगु सफु बोज्याई उलेजा शुक्रबार वाइएमबिए सल्लाहकार आनन्दराज साक्य यानादी गुख ज्याजोले गुणसागरमा हस्तवीर भन्ते धर्मदेशना यानाबी ज्यागुख ज्याजोले वाइएमबिए सल्लाहकार आनन्दराज साक्य नाय राजन साक्य गोल्डन क्लब कजी यज्ञमान साक्य सुरेन्द्र राज साक्य बौद्ध सफु बोज्याई बारे जानकारी बियादी गुख सफु बोज्या आइतबार तक जुगुख ज्याजोले भतर ठाकु तर तनी ठाकुरले दिसान तनी वालिया पिनि जो पेटो वाली सक्छु वाली खान थोतन ज्यातनी तालाउ ख याकातान ले फेमुको तो गोली क्लब याकातान याउला तो फुपजी मको तर तनी छन्चोपिन झिजो पिसन तनी फुक्सन झि किनले पिसन फुक्सन वाली आउ या यो तनी मने बोपटी सस्तन झि एकोको सुदा न दियाचन हला अले जि सो तनी भिन्तने ब्याचन सारे फु ज्या लागि तनी थो भिङै ज्या ज्या सस्तन झि सक्छु भिन चुनाचना किताबी मत पनि तस्मा त जाउ जि चाहिँ ठु चाहिँ लाभान है उ हिसाबमा चाहिँ किसान क्या माउ मोठोसी बना जो आओ या चाहिँ भतभत फियाओ भने पुस्तक प्रदर्शनी मत यो दु गाडी किसान सियाको वाइएमबिए साखफया बिया जिल्ला 19औं अध्यक्ष जिल्ला नभई चाहिँ अध्यक्ष जुन साखफया मत सियाले पुस्तक ज्ञान बढाएका समाज छौ सक्षम नागरिक दायित्व देश छौ जो बाडाउने बानेक हिसाबमा हरेक किसिममा पुस्तकको हरेक ठाउँमा मत उल्लेख थियो।